God is good. All the time. All the time. God is good. Kaida tua. Ia o ngā whawha. Koe whaksokuria mai o soifua no tāku oa e nika e a fo o sapata. Au ngā rana sa o tō whenua iai. Ai se foi o kāro mai sa whenai o nisi o tina. Tāku kārisi. Ia whake foi a o sa whenai o whanau. Noi se foi o Pontata sa whenai o lano tāna wena. Ia no fōwha uma sa tātu whenai ai nā Yesu. Ma o runga pēra o hiina, e o maia, e a tātu tātu atu e tu. We wait for hope for the Lord. He is our help and our shield. In him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. May your unfailing love rest upon us, O Lord, even as we put our hope in you. That is God. Let us pray. Yes, O God, we come to worship you this morning. And we put our hope on you, O Lord. And we ask your Holy Spirit to come into our hearts, so we may worship you in spirit and in truth. O mātou tue poto mai, i nei kai a fōu o sapata. O mātou lau tū, ma le ara, ma le ngāu tele i o uma, o mātou tū. A sifu atu o mātou kāpo i ma le au. Ai au noa lawa, se pa ia, masi ma mātou le au noa ma roa wai whakasina. Mātou wāra au o mātou ia e a whioma, i o mātou roto nei. A tumu mai ai mātou, i o tumu atu tu. Whai e o mātou bofu nātu e nei tātou ina. I le ngāma mai whakamaru ina. O mātou wāra au ea i o suafu Jesu. Amen. E a tātou mia i e kua i pese vāru siku mai tu. Vāru siku mai ua pese.
Usi mai o te mai fo. Tāre le reina whanoma wika le manuia māteo o sa upewana. Na mata tata whaitao ma le whai o te ruas ku mai wala. Na mata mai le whai o te tops ku mai wha. Na whawa wina lea i mta pe iwa. E whai mo mua e whamata mai le whai o te wala. Whai o te wala. Nā tau te whaito wina a mata mai e whai o te ruas ku mai wala. Tau e whai o te tops ku mai wha. Whaawa wina e tā o te iwa. Whai mo mua e whamata mai e whai o te wala. Our reading this morning comes from the Gospel of Matthew chapter 8. And we read responsibly from verse 28 to verse 24. Continue on chapter 9, verse 1 to verse 8 from our Samoan Bible. Nā tātou whaikau whakawhakawha iai, a whamaia, ia whamaia o tātou i. Wo atu mea le kasi tū le nuku o teo tesi. Nā whaia ia lea maia o kamata e taurua o ulu tinoina e te mono. Wo mai mai tū ngā, o na tua whaabare ngā osi i ngā kua. E lea ma whaia ia se kasi, na uri ake i lea ake. Wa
tātou whetau na whanaulono ia ngā whanokia. Mā alama mai e lo ngā ngana ia tātou le loko ana o mai e tu mau ia te ia li ina nei māsuma e o le whakabaru whakababa. Amen. Nā tātou kua li le kua le pese se lau fitu. Lau fitu pese.
Deus. Agora que eu tomo que na casa o nosso esforço é a luz. Uau, é puro andando. O é puro é favorado a luz. O é puro é sensibilidade. O é puro é a luz. Uau, o fio é puro é fio é a luz é uma. O lama foi e matou o outro. E matou o livro e a outra. E no meio de outro, o inimigo. E matou na rua, na hora, a folha por ele. Só no número e fabricar mais tal, para o fio. Ela leva o raio do quanto mais o maior o lado da cabeça nem na baixa e a bate o lado daí foi pouco o mar na boca o falei a farnal facultura e fontava e lá o fio é a tua casidade da luz. O é tua é todo o sofá. O é tua mar. É tua real. É tua real. É todo o mundo mais. Do lado do seu escuro, do lado do ouro, que nem sai a fonte lá. Agora foi ligado isso. Ou não foi ligado, quando se algo mais já foi mais longo no outro. Ou não foi, já foi mais no final. Mas se lá os que iam mais, já vai já foi mais, tomar, o lado do final. Mas o Shafi lembra da Fiore. Uau, o Fiore. E matou de novo aí na roça. A caída tua, e nem cai ao fogo. E ao se acha fogo, ele foi pouco mais, ele foi que o mundo não acha que foi fogo. Outra. Hasta el magosto fafolino, moleoba malauza. Vean, vaya que foi nem máximo. Ele dava uma buena falando, mas vai ficar, não foi ficar. Não problema, não vou ficar buena, não vou ficar na água. Igual era o rumo ao carro. Nella ramile per tua mato nostro mato il mondio per una trovata guasa amo di tia e amo come il mondio nato es a homo fu sa fermare sta na leva ma poi fu mondio e ai alle nei fu terzo Mato Barça e eu sou Denato. Vamos apoiar e outro lado ainda, mas o Cia funciona. Um dia, ainda, uma tua fana. O lado da Eucaristia, faz aí a oferção. E material. A sua falha não é ela. Sama tu foto upu malawa upu e faton fulawa mamato fulon upu e ala una ayo mato tamata
mana me se la sa ma tu mau ma tu fa si una ma fa tai sa gana le so we go lo don't na me fa le fa gana ma e to no ma gana ma no le può Mato wonderful Leona salvado de sol. Tu maula o fior di o san numa santan nei mas maior o salva. Leto. Ele dava o rofma. No rofma muito vago. No logo rofma. Eita. Ele olha Lopo mo le amama, ma fo somba o te mate, fia marosi mo fia po, fia tauta. Ono o alfa mi yang ki o. Ua, pa kua na i ai o fina na. E whai pe, lopo mo le leo sustai o te mate. Mea rofa, fua ne fo ina mate. Wana uku mufantala wale oba wale matu mafkan matu vaambao vao kanata malao fiore kuma matu tartima wale kusala amioma o kanata Mata uma mano mago ao fio. Ele é o mato cheio do faletor, no seu fone. No mato, vai a fogo, fantalama, e logo maria, logo o manato, mamãe, isso é o alçado. Mato o nana fule o whakakaya rungu. O le whakmaon i tiu. E ngātu tutono ai, lau e kaisi. E māwhakanga ngā kua me whanau fo i matu. O e siri whia me umata mā. E ele me ana mata. O mātu tau tino atu e. E o mātou lawa o tangata o e whaku o ana masi. O wā o whai pēr, e loko o tangata, ma ono mana, o whatu o nai la wā o whiole. O mātou whatu ese aku tamata, ai whoi mātou suri o tamata. O roa atu, ama nalo le fo ale kaisi ama nalo o tanga maloa ama nalo mato una ima nalo mato ima limo to so fu ma o Yesu Cristo mato mato alo mai and lei mai e o lau fio fa fono sta mato na la fa mato sa ili pea i lau fio le anu mia mai ki na wena anu mia rona ati nai anu maia lo tu rao nai o afo o fono ma lau sini Lau e kālesia mo ngāti nai. Le kua whanumia. I e whanumia fwoi i lau o whingā mani. O awa ono o ki a kono mo o ngāko kaito ua. I e fwoi na i e ngātou e mā mosa siki
ki Samoa, e whasa Pasifika le Laurani, tu e whio le Laurani o Mawai e Matu Ai, a lofa mia ma whanamia. Ai foi o manamia se fisosa, o mafutia o tirai, o momo o rato roto, o rato mafu whau marena ka mai. Apa o aofa leo. Whasaunga i lato. Mato tau, mana tua e mai tingai. Whaka o tolia i tonu whare, mai whawhia i tonu mai. A whauina o rato maus, e rumana mo aofa. Ana leia i a tonu whawhauina, me uma o tingaina. Pangria fui a lo ono o ito na telefono. Oro o wala kuai, to tino, sa ilina ua, la whanau mafti. Tāra fui mo aina whanono. No mafta pele mo sia yote. I whanau whanmasya kule anana o lau whima. Mātou te tāru le Lei fuafuana ma le atina ina, ma ngā wena, ma lau pule ngā lofuni, pule ngā Las Vegas, ka le sia i tena fō, ma o auna toe ina, ma le tinara pule ma le ka le sia. Ka le sia, a lima o le alofa, ma o auna, ma le tinara, ma le ka le sia, ma o tamaki, e whamunia e ngā lina o ngā wena, o lau tālele. Whamunia sa i le lina, whamunia sa o se nāwhakana. Mātou te tāra whutama, o mai a pēr i mātou i au whenā wena, o ngā mua pēr e sosi, ka le sia pēr sia. E ngā rosi i whale ngā. Poto mai ato mai. Wāi ka tina, wau e ka resia resi leona whare ngāma o tāta. Nātu whanga solo o wāfo whuana, whonutana ma whonutele au e ka resia o alofonia o mātu tanata. Alofonia whotwhai ngā malama au auna wāma ka resia. E o i tia me uma e o aorofa leo. Mātou te tāu mo whanau to mā. E mātou te tonu le nei e kāresia. Whapea e kāresio. E whanumia o mātou ora kukua. Whanumia o mātou ora aoi. Mea whanumia o mātou ora na i mua kai. Mātou te tāu le ua, e whoifuafuanu, a singa la pulena, o le ngāma sinafo, le pēa lo te teina pia. Ia ino mia me uma ma i tere pēa te li ima lauwhi. Tāu o mia o whaina manu, e ngāti sa hoa e whapea, e ne manu tele o Amerika, mare laura, te maa, Mātou te tāre mō o tatai. Lofo mia i lato. Mauro lato foi fua le lei. Mauro manati. Ia lato mauti no. Ia lato taitoni i lau fiole. Ia lato tatai i le lofa marwhanau. Mātou te tāre foi mō lau whanau. O fia ai mo fia fia, māturai me lei mea unofo ai. Pea lawa āna noa me lawa, tāra lawa, i o aorofa le kua se le whanania, e pui i la tō mai whino whamitara o soifuana, e whana, e whawhenu i la tō. Ma
mātou te tāra whaka te mā, e nei koi asu māna whōwhuanga, ma lawa sina, au I kāresia na aina o te maka. I ai peo au nofa I taitei. I ai nui ai me uno, te le pea si ni hinga o lawa. Le anu lau taru le leile neles, I a tō whaskia nāna o lawa. I a noa si te au tāua, I a mātou wōra whatasi ma lawa fi. Taimi o runga mātou whanorono, opu mai lawa whenu ia la unga lau fi. Whao ngā lawa unga whakau. I mātou whanorono ma menina o me whētarewa. Hoi mātou tāro lea. Atasi ai mo nau rino. Lau whanau mātou wofo ngātu e ngātu whakau. Whai o pēr. Whai e pēr o whenau. E haua o mātou. Ngātu mātou tāro mai o reo. Lo lau swafa Yesu o mātou lini o mātou whaoa. Amen. Oh
So that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Then he said to the paralytic, "Get up, take your mat, and go home." And the man got up and went home. When the crowd saw this, they were filled with awe, and they praised God, who had given such authority to men. Ole autuo la ona, lei asai fa per, e pedo Gesù fa malo ma sosto. E pedo Gesù fa malo ma sosto. He like Jesus, the healer and helper. Consigliamo a te, e sfoggiamo le sacate, sfoggiamo come un uomo a il o fai l'uomo e l'aria pure a Totò, a Gesù e tu l'anna fai a mani. L'anna pure il demoni, ma in la culla o me, a tua, ma non a nata, ma non so. Oleh sebab masanya kita buat bersama Roma Yesus, healing of Jesus. Sebab dia ada pasal dunia Yesus, utama kita buat. Dia ada ulutunya demoni, nada mafakia demoni. Atau hari bersama Roma Yesus. Fama unia, faz no mama, o Yesu olhava o leu. No lono mama, depois faz o winna aí para Jesus absolute authority over the spiritual realm, demons, nature, and his power to forgive sins. The passage shows Jesus freeing tormented men and healing the paralytic, and shows his identity as the Son of God with the power to restore humanity. The key aspects
the meanings of the passage. Ole pula e Yesu, I lungo manusikana whakemoni, ia male whasau te ina o tangata, mai le sawa le ana o whiu. Jesus' authority over demonic forces and liberation from oppression. Jesus cast out demons from two men. Tu essere Gesù non mi mancherà tu. E ma te lo io che non te le fai. People can't walk on this side of this earth, on that land. Le ma fai una uia che cassa di levo. Non sono tan molto a tots. Ona ole, ma osa tele temo. Uomo tino ina ai kanata. Peta, na whakaiai apo ma Yesu, na toe whawhosia, o la o tanata sa masani. O le vea, na whasoasoani, tusa ma le au o le rama. O le lei au ese vai le leo whai o paia. Ngai la tō e o sawai. Ma lei o roa o ule sea te o saisitia whakenu. O leo te whakusi e Yesu o la o. Angarile. Me ata te mata whikaia, koe me tā o whiri mana au. O whiri whakeroni. Aula. Nā o Yesu. Jesus is the only source for us. Tātou sa ilio, le mana o le pu. Le mwhaiai, ngā resera, te soifua ngā whakia, ono le urutu ina ke. We have to seek God through Jesus Christ and His power to restore us from demons. Therefore, you know if you know, you sa ibile mo man. Le ale tali tanto. Noi volamo e poi a Gesù. Ya besere mo volamo. Nua rei loa volamo. Nata tua fama mafa e qua. Professesse o tanato. Allora foi vero, che posso fare la mano. Le mamma tornata le mamma o Gesù. Per lì non può essere buono. Un attimo ma foi qua. E mamma lei. E va bene. E mamma fa oro Gesù. Le sia anche molto. Disbelief, misunderstanding of the people about Jesus, the Son of God. He has the power over demons. Le tasi tu ka rua, whai o mai o tātou whota. O le pule e whamanano e sa. Jesus has the authority to
Yesu. O wata ni ina whanoku te leo, o whamama ina awansa. Whaati mai ngā e pule Yesu, whamama nao aina sawa i leo. E whai mai e o pule ngā e au tu stupo i kaia, o rātu loto, o whai le nei kanata i le kua. O mai o whai le su i le kua. O aka mia i fuki o mi sāwha le nā, o le au tu stupo i kanata i le. Ma nātu kanata le kautonu ma le le māma i le awa le. Whika laina Yesu i le nā. E pika. Me ia i loa o kou o iai o le atani o kanaka i le laulanu le kule e whamangaro ai i asana. Because of their disbelief and misunderstanding in Jesus as the Son of God. And Jesus said to them, so that you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. Now, I is true, and nature to lay my family. Ni ai o ia te ia, e pule ma mana atoa e o mai ai. O mai ai te hata. Mai ai te whatiu. Ma whae nana o te naka whatu. O te naka e mawhatia, ma ti mai. Naka o rong te ina te no. E ato toa ia Yesu. E ato toa e naka naka ia Yesu. E ato toa me manosi i le mate o whalatino, au e whale manfu. Jesus uses the title of the Son of Man to prove to them he has the power to bring physical and spiritual wholeness of man. Umaro e ka laiwa Jesus na tulai na haveruna. Get up and take your net and go. Ua mauro unuia ulai maru tangata whakotua tautonu ia Yesu. E mei tara matu, ma tau whaiofu o le o le moku o tangata. O le ato via i le pua, le o fo ina mai le whapenara. This alalam, they shout and praise the Son of Man. They praise God because of the authority he gave to Jesus. I know that we are very happy Yesu, le whamalolo, o le whisoswa. O le whaalia le anganofa, le angelei, le angatolo, iai tūrama momo e soswani. Atolo mana umia se soswani. Ma e whaamaena o puli, e au tona tuai na ila. Au mai ai na tolu le ato toa. Ato toa whaenana, male whaki. Being like Jesus, the healer and helper, is showing compassion to those in broken, helpless situations.
using one's authority to serve and bring them to spirit, physical wholeness. Luego, le mata la rofa, su suaria, para la una, para pedir. Not only love, but help. Not only love and help, but serve. Serve other people and bring them to Jesus. Pues amado, Roma llega a San Manuel a la fama de Faima. To a favor, not a professional, not only a professional act. Eu se não vou lá professor, e a tua o aluno do filho, a mamãe, foi fácil, o que não tem na aula ainda. Eu se não vou lá. Eu vou falar assim, mas fato Healing is not just a professional act, but a compassionate act that crosses social boundaries, forgiving, restores people to normal life. Jesus shows us as followers must actively bring the lost, broken, sick people to Jesus. And recognizing our role as helpers. Father, my Jesus, we have to retire our program. Consider o cartão de papel e Jesus, ao Senhor, não vai fazer. Ainda mais cartão o lemo. Eu não sou molho, mas eu não mato e a Jesus. Deus, se nada por nada, na boa força, da cuidou Matafu, onde estou suando, no Tanaka Mafti, ao mais na Jesus, ao Eleze Kofi, na boa Matafu, de Fatas, na boa Fatas, mas é isso prato mais, é isso prato mal, é tratou de o lampo e o leão não mais o leão papel e isso o namoro e malerofa muito cultivado de tanaka tu será o leão e tu aí no tanaka o alfa tu não o tanaka. Well, I feel my ways. Jesus came for all of us, for everyone, not only the Jews, but for the Gentiles, for everyone. And he died and resurrected for all of us, for everyone. O Lord, nenhum de nós foi formado nem amor tomato, nada o reino, nada no amor, nada balos, nada amsal, famamos
in the